gdje ste bili srce zraču da ću od ima kakav games. Tako da linka samo kada krećemo. Ne mogu da. Evo, punit ću polako. Malo prije ću možda na ovom Skype film. Znači, ulazio sam tu. Nešto, neće nešto plagi se kao server, tako nešto. I ja se će da će ovo ja se će da popravi. Znači, od Skype pita znači da se neće ponedjeljka, žuti carci family pao, ako po rasporedu sam, tako da piše ovdje, dobro je, nisam ovdje, ok, mislim da brzo krećemo, ajde, 2 igrača, onako piše pozivite JT najbolji. Ok, nam se ćemo krenuti ove godine. Evo skoro krećemo za... A što ste takvi da izlazite bez svi? Da su svi nemaju da izađu za njih sekundu bez njega. 15, sad će na kako izađe. 10. Pogledaj pa znam. Nadam se da će sada krenuti. Ok, kada smo napokon poslije dugo vremena čekanja. Gdje su čestovi? Ok, ćemo to. Uđemo ovdje. Samo da se uzme. Ok. Nešto mi... Hvala sve. Idemo tamo. Ok. Uzmemo. Ok. Idemo tamo. Znači mislim da ovdje kada ne više ništa. Jeste kada. Idemo. Ne znam ja ovaj mapu ne idem. Ok. Nešto mi hoće. Već ovako baš obilje da mi diže FPS, da budu veliki FPS. Ok. Da, i ovdje isto nema ništa. Da. Stavit ću to imam. Ok, što ima ovdje? Ok, na čast. Gdje su igrači sa mnom? No, ja se bližim znamo, ali... Hoću sam ovdje. Ok, ću gledati. Tako. Imamo put. Čak imamo
Ma baš. What? Kako se stoji? Ubio mi ljudi. Nemam pojma, nisam tako dobro, ajde idem. Meni jedan sve da je jači. I ovako, meni ne ide toliko Hunger Games, ne znam da potigam. Tako da nadam se svi klip, ja se kratak i to bi to bilo za ovaj klip, nadam se svi ako ja stavite like i... Ćao, već ostavite i